Ialah dan seluruh sobat kru ucapkan selamat datang di penerbangan U996 dengan tujuan Aceh. Penerbangan kaca akan ditempuh dalam waktu 55 menit sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil. Tidak diperbolehkan untuk merokok termasuk rokok elektrik serta dilarang berusaha menaktifkan dan mengganggu sistem kerja letusan di kamar kecil. Penggunaan serta pengisian perlengkapan elektronik menggunakan baterai lithium dengan powerbank dilarang selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama Separkru. Terbarinda Saparga, Sabado Saparjat Kapten Diana Nita Sambiring Meliala Encar Separkru. Pulkul Kabarta U996 destination to Aceh. The flight to Aceh will be taken in 55 minutes accordance with the simple emission center regulations. Smoking is prohibited including electric cigarettes and it is prohibited damage to activate disrupt working system smoke detectors and lavatories. The sharing of electric accommodation with the batteries with the powerbank is prohibited during the flight. Thank you for your cooperation. Enjoy your flight to the Saparkru. Saparkru demo position please. Para tamu yang terhormat, sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami ingatkan saya ulangi, kami mohon perhatian Anda saat kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. There are some characteristics simple efficient safety regulation, please. We will demonstrate the use of the safety comfort for aircraft. Please attention tanpa terpedal seatbelt. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini untuk mereratkan tarik talinya melepaskan yang ketepatan basi. Your seatbelt is fastened like this, serta like this, serta terbalik straptan fasa dan seatbelt flap di bakal. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami ingatkan duduk kembali ke tempat duduk saat lampu tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan pada saat instruksikan law kami. According to the simple official safety regulation, please return to your seat and fasten the seatbelt. Pada fasten seatbelt sign is under share baru flat dan oxygen mask. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker karada, pasang penutup bulatan hidung, kaitkan karetnya di kepala untuk mengencangkan tarik ke ujung masker dan bernapas seperti biasa. Penumpang yang menukar harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. In case of loss of restoration, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Pull the mask over shirt, place set over your nose and mouth. Place the strap over your head and tightly pull up the strap. Remain calm and breathe normally. The oxygen may not full there's normal. If you're shopping with children, put your device first and help the children. Emergency exit. Pesawat terbesar 30 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela dan rata pintu rata kabin bagian depan, 4 jendela dan rata kabin bagian tengah, dan pintu rata kabin bagian belakang. Airbus dengan segala emergency exit to the in front cabin. For windows middle cabin to the off cabin. Dalam keadaan darurat lambat bagi jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. Emergency exit light jalan untuk emergency situation, namun shutter exit dan rest you. Setelah itu, pesawat ini dilengkapi dengan sarana prokaret untuk digunakan dalam keadaan darurat di air. Pada saat dibutuhkan, kabin akan memberi petunjuk cara pemakaian. This aircraft has a wide slot of the emergency water landing. The Saparkru will share the set and looking for guidance whenever required. Flap checker. Baju pelembab terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available under your seat and it is for emergency water landing only. Cara menggunakannya, keluarkan baju pelembab melalui kepala, kancingkan daratkan melingkari pinggang Anda. Place the life jacket over your head and secure firmly around your waist. Baju pelembab dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat, tekan sayap. Pelembab akan dikembangkan setelah Anda berada sayap. Untuk mengembangkan baju pelembab, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelembab tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam di air. The life jacket turn move to emergency exit doors. For those passengers with emergency windows, inflate the life jacket one for the wind. Then inflate your life jacket pull the sharply to the top. Show the life jacket belt to flow to the top. The light will show flat blast in water safety card. Kartu penting informasi keselamatan terdapat di dalam kantong kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila dibutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The information card of this aircraft is able in seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there's anything that we can do to make this flight visual to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your kind attention and show for a pleasant flight.
Para tamu super yang terhormat, setelah Anda sudah dekat, silakan kenakan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, melepat meja dan membuka pendatang jendela. Terima kasih. There is someone guest, the permission for take place fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright. The table is not in the window shade is up. Thank you.
operation